bengisazobuyela kena ubhuti. Ngesikhathi phela engizobe khona mina sengithule khona imali kusho khona ukuthi njengoba nje ngingazibamba ingcusa ngibhizi badla ngibhizi ngisamayona imali yakho bona siswami usindela laba abafethu yabo kube ngifike yabo kumanje yabo ayikho le ndaba lo sifuna imali yami bafethu ayikho indaba lokhu kumele ngimncebe sifuna imali yami ngoba ngiyabona wena ayikho bafu ngicela kwehlisa umoya sisi awuke ube umuntu kwesinye isikhathi understand usisi umfowethu la ubeke umsebenzi wakhe eriskini ngoba ethi wenzela wena ubuntu wenziwa yini ukuthi ungabeke usacommunicate nomfowethu ngemali yakhe ngisuke ngibhizi bakwethu ngiyasho nje kanti nabafethu nizwane English ngikhuluma yona noma mhlambe Afrikaans ngoba phela izulu phela ke angisizwe ngisuke ngibhizi ubhizi kanjani kungabamba ama-calls okay ukufika ke emsebenzini kuzosho ngoba awusekho ngisho emsebenzini emsebenzini ngelokhu njani ilanga liyashisa wesisi lalela ngingusijwayele kabuthini yazi okay mali go answer into ekuyiyona ngoba manje ngiyakubona mhlambe wena ubona mhlambe sikhuluma kahle usubona ukuthi kumele usikhwele emakhanda lalela la wesisi sokubonisa enye into ongakazi uyibona uyazi nifunani imali kanti wena wesisi sisungasithathi kanjani ayikho ngizizathathe uzoyisola ngalento oyenzayo yazi ngisathephi manje ngisathela kusiphelile sisho njengoba wagcina nge1000 eqeda ukubuya futhi nakhona la kade ehambe eyakhona manje ayikho imali engitholile ngiyasho ukuthi ngibhizi ngisazama yona imali yakhe ngenze njani-ke ngoba phela ngathi sinemali ayikho manje uthi senze njani-ke thina kuzomfonela mase sikhona kanjani ungayibambi ifoni yami bengibhizi phela nje ububhizi manje usuzongifonela awusekho busy ngisithola isikhathi mase imali yakho yabo imali yakho isihlangene kusho kona ukuthi imali yakho njengoba nje ngingakufonela imali yakho ayikho okay why ungakusho ke lokho uma ngikufonela or uthola imessage ukuthi kade ngizama ukufona uphendula uthi mfethu imali ayikho even iSMS njengoba nje ufona ngeinamba ezahlukene koqanje uyabona ukuthi ngiyafona kodwa ayibamba ifoni yami uthi ubusy uyasho manje ufona inamba eningi wazi ngani ukuthi ezami lezi namba njengoba uthi awuyibamba ngoba ngifona inamba eningi ngiyisa vele ukuthi ningazofika la endlini yami ngizoma ngamakhamera endlini yami yabo kweyisa kwakho lokho namhlanje kuzophela lalela ke sisi futhi sekulethi manje sindela labo bhuti labo bo akho lutho ephumayo la endlini yazi sisi wesisi wena kathatha ichat uyibona ukuthi mkhulu phakeme ngiphakeme vele yabona-ke njengoba nje ningibona ukuthi ngiphakeme vele angenisuke lenisuka khona namakhamera akho usongela le ndlini yami ngizothatha into zami ayiphi ifoni ngithi imali yakho 4000 okay i-fridge ifoni sayithatha nalo nisaphi zonke lezi zinto lezi asikushiyo kunye asimpantshe leli fridge ngalunela 4000 leli fridge leli umthetho la akukho phone la ehamba nami umthetho ngiyawazi angenisuke nisongela la endlini yami nizothatha izinto zami ngingavumanga mina angivumanga ngithi isikhathi sokubuyisa imali siphelile ngesizwe nawe wena ngeke kulunge ifoni yami lalela ngesizwe nawe ngobani sisi the telephone singayibamba ayimani angeniphushi manje cela sinikeze isikhume sami ungasibambele ningwaphi ikunzi emini wenzani ungayibulali ifoni ningwaphi inkunzi yayazi ngoba ninake eningakuso lalela sisi lalela la uzoyibuyisa kanjani imali mfowethu sengiyibolekile imali ngizozama ebhenki sengenzile iloni unosijwayela lo khuluma isikhulumelo nonsense
futhi kuyashoda hayi imali Okay, yami kuzosizani-ke lokhu? kuzosiza ngokuthi wena Kuzosiza mase ngani? uyiphethe imali yami uzothola into zakho uma ungayitholi Hayi bo, kampedalo ngingawuthenga kusasa mina. Yini kanti nina? yini ungayibuyisa imali yami Ngizokunika, ngizokunika. asamsekhipha manje i-transfer Ngitransfera kuba? ekhathini lami Ngeke phela baba ungixhele. Futhi nje umnyana wami mina usazobuya la nifuna la. ungangitsheli ngomyeni wakho ongakusiza ngokushonelwe ingane lozomtshela ngayo imali mfethu asasikhipheni isipothi waye kuphunyela kushonelwe ingane lalela mfethu wangayiletha ngani imali manje la mina. iyona esenze Nokulamba sasifika la kwakho wena manje. angilambile ngifuna imali yami ngiyenzela ukuthi awuzanga ngisize laba ngani bantu wena-ke wedwa kumina. ingoba bengizokwenza enye into sisi wami bengenze ngifike mina wena usindela labo bhuti Ugwala lo. hayi angiyona into labantu engicabanga izingane zami namaphoyisa kodwa wena sisi wami wena Ugwala lokho. lalela Awuzanga mina wedwa mfethu uzongizala la ngicela makhaya. uhambele mfethu la kodwa yilo libele zenza ngcono wena sala kube ngcono la izitshetho usile Hambani nalo mbhede wena oboqokile. imali lapho mfethu ukhululeka mhlawumbe utshethe umbhede kuphela ophumayo Umbhede nani kanti? thathe namagrinder lawa Ndoda yami igranda ihlangane nami. indoda yakho lenganayo imali awutho Unayo yini wena-ke imali? thina lewa ngoba ngayingane yakho ethatha Konke kusubuye uzongicethisa. khona sala lalela angithi ubona wena abancedisayo wena usile wena Ngisebhele. ukwazi ukubona abancedisayo Yebo. and ubonile umfethu ukuthi akasitha iphaka ngithi Akayona vele isayiphi yami uNkulunkulu wami. Jesu. Akayona vele. Ngezinto ngikuphendukane kukho ngizobona. ya Ngiphenduke. Oh. Sambe mshwala lapha. Phendula phela. Awukwazi